On Friday, June 24, number 1 Delhi, Dilachan and Laxman Basti Sarkari Gangbra, Pradhan Sar Barwa Amri father departed from life. So as a Kabi ritual on June 27, a Sanket Chowk or memorial service was done. On the day of a Sanket Chowk, many people gathered. Guests like Sartharam Kro, village headman of Jotung Kro Arong, Ramnath Tiron, president of Sarkari Gang Pradhan, Biswanath District Committee. Biswanath Rajasakra, Sakhumothar Antargata, Balisang Dilisang Lat Gang Pradhan, Manonio Amar Amri, Burwa Amri, Tekator Pitri, Jua 24 June Tarikhe স্বর্গগামী হয় তো আমি বিশ্বনাথ জিলা গাঁও প্ৰধান তৰফৰ পৰা তেখেতৰ পিতৃৰ বিযোগত আমি শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ লগতে আজি আমি পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আহিলোঁ আৰু পৰিয়ালবৰ্গক আমি এখাৰ মাত দিবলৈ আমি সতীৰ্থসকলৰ লগত তেখেতৰ ঘৰত পদাৰ্পণ কৰিছোঁ Sartharam Kro made a speech says that the death of Guru Sarkahan Amri affect the tribe more than Jotung village. Late Sarkahan Amri, he is a priest and also a social activist. The priest was born in July 12, 1923. Nangli jongtung kro rong rong sar langli sar theram kro khailo lase nangli phan karju kangtung lam thekela pekhen lo pirthe munit long pirthe munit nang hachi plotang te ani sikya rong chewai vek nangji lake arnam ka pin chong pin thi aron lo te bon sita ajahok atum amek kichi ke khei phan ham phang phan kan hok thetam ti lason thak thak si letum jongtung kro rong amekar sar kahang amri alang liarong ka chewai jui pen ko ansi akana hok ma la pen alang lia kaya la mo buthak nangli ko pisi pupo alang li sarkang amra arong chiwo yui penge kisumana kan hokta dolo ate malang li dholom karne alang mena thek hu wakesara to di mena chipadupi alang li chipaduka theke alang dholom ka chingon pen alang li ladak jirlu gupe phirlu gupe buku gupe buki gupe alang li chipedu kisu kiun e usumar kachu pthi poita usumar mang thek poita alang li jirlu laham serta dun hiru laham serta dun Kaki ga pejuta alang li cepat pon pi alang li ame thanga kam cepat kok si alang li amu cepat plemon ya rega phan sing hon pon jok lapen alang li akaya jon rong ke rong obuta alang li hu hakupen akesara to di me alang li nildun alang li dun wera yoksi alang li isua bostu kisua son alang li thekun se sera pahaya to akesar indeng si akisum lokong Indeng si ciwoi phak lo, indeng si ciwoi phak pen amen amun ke ladak ketok dungo dukogo, ta amen ketok ko kicok sih deh, ladak kosong ke bunoi ne kosong ke bat nai kosong deng nong ke nai latak kisua kesung ladak cingwai konsi dulu. Ya alang li la soal andeng akisung bangke, alang li mata dam lo, dia mata nami lo lake amen amun li dulu tangte, ladak ke enang yang deng ke bunang yang deng. Tapi nang yang dan kesop ni dulu pasti alang ini langan rong kera ahomaisa rong kera biota alang ni siapa dupon si than pon lapen alang ni ko pene kal ka phejo kisu atau amhan ya than kang ke mum kang ka phejo piglo alang ni ko pene ka paria son thati menang an ke pari kang lo ta long dun dia son bang ke akisuman ke akasik sak doi chom ke ladak ko pene jirlu pheru kisu ason bang alang ni than kang lo kita Muni itu melapan cepat ninding dun ajir lu akang sam lah cepat ninding dun abang ada apa sih lah abang isi abang ke binda tar kom ceplang deh lo talang li kaya cuma take pohon lo ya dhorong ambong ke alang li ladak ke klempon kopene kartli punoi ka pheju punoi lapen sangli punoi sanglang punoi sanglang kan terkanggang jablo parigang jablo hijigang jablo ternolang li kacewoi angdeng cewoi larong cewoi khak lo sita nono bangke sita alang li men penta
Hisuman Aceh harja katai domah posi mata damlu. Kalang ya kai ke coklem ke bukan lo. Je isi rongker puasom ta aphangas son akang buto de ko polisi talip si asona mung celong tu si lapoda kaki tu hoju thek dulong tum abang odat alang li akesa tum nigdun iya posi la suabang alang li kisuman abos tu abang alang li arcak si celong jadi bondo pote ahormu kangbu po ansi thekam long lo ta imbo de seno ko chidu thiblu ka alang li akai bang mesen lo pa lo ame thanga hem ame thanga ri alang li chebat kok pa ta ke ham che kul tang alang li kidung lo jilo ling thoram phutta kidung lo jilo ling thoram phutta kidung lo jolong leda sita kidung lo jolong leda sa kidung lo lapanang eloi lapanang pipo po ta alang pipe tapi lapanang pipe nang dundi po ta pipe alang li kan ke ham che alang ya kaya jono mangke ne ke thega mo bang mesen karena kumuti moton tingpi tingso kaca lang nai ka dia ron nga lang ni menang anci biduk teka menang anci biduk pon tan non wangke alang kisua asal wangke alang li thanggang si cokle me bom lang pen aku angtek long bom lang la pen aku dulu posi alang li thanggang mumgang lo posi non puta je thang pon bom si akha ke dokok lo alang li menang an thanggang lo tante karkli kape jo lahai hue amen amun ka do hue lahai dak chili kere kang punang li ta than pachini lo ase inut bahini amen ang li thaning tung ma ko mamat phansi non alang li ke thega son ka chitekang iklu ne ke thega son chitekang ke alang li hala ini hukum pi la pen alang li aku alang li suama lo la son rosi amat alang li Hanta menang anak kopene anam pharu taho lai hu alang li menang an than kang lapen lapodak cuyunamu sita kopene lun poita lunang deng ka dia tunge lahaya lun alam ben si kado itu kita kokalam ko andeng alun taho hempu ke plang taho lapen ke hamso ko lun taho lai hu ka dia tung ko menang alang li menang cipiduk aksa tum ciwoi rupe tang tenang le phan puthot karju thukang tong lam thela pekhen lo kurusar sar kahang amri alang le perthe do te ga hot karkli ka phejo lai hui adak ke than kemun pen nang ana bang pho phan do la se ela sob aputhak nang le ko bisi pho labang pia bang alang li sar kahang amri dak ring etik alang li ka choklem tik ahut alang li ka choklem amu ka choklem makam alang li menang ana to mang than ka lin dok long hang phanta alang ni kopeni muti moton thingpi thingsu kali kalang anta menang ana thek khan ka lapen tir sanglang ta doctor to bia phanta menang ana thek khan ka lapen sare ramria phanta menang an tir sanglang amu an ka alang ni khan ka lapen alang ni sare ramria phanta menang an ke thek alang ni menang ana ke thek ason choklema son kalki ga phiju lun tomu lai hu menang an ke khan tika doctor to bita menang an ke alang i han jo kene sanglang chir sanglang na khan tika la pen kalkli ga pe jo muti moton thingpi thingso kali kalang an ta lang phan doctor to menang an phan alang ni phan khan tika ta alang ni ke than ka ateng ben ke menang an ke cetak lo pen punat to bia phan alang ni alang ni anam pharu lai hu alang phan than teka hukun rong pia phan anam pharu than teka alang ni ka klem bom lo alang ni amang lo tik la ring etik ta alang ni aku rusar cha jam si menang ana thek klem teka si menang an jalan teka dok lo pusi sita kadu gawe phan ga men pu le sita do lang ke than ni sita do lang pusi amen ke than yang sita menang ana thek ke pari tikang lo alang ni arong cewa dia aku dengan aku dan nonton ke arong cewa ni lo kita asina sak ke alang bicibikang posi kita arong cewa ni penra sabtu mundu monsang ro komsi ado kita to ko kom ceplang dan cepat News 6 report Biswanath Karbilai.